صبح شما بخیر باشه بینندگان عزیز. امروز دوشنبه 6 مای است، آغاز هفته نو و روز اول ماه شریف رمضان. در این ماه با شما بینندگان عزیز صبر و تحمل، دست سخا، دل پاک از کینه و غرض و دسترخوان پر از فیض را تمنا میکنیم و سپاس میگوییم که هر روز خود را با رادیو آزادی آغاز میکنید. شاد گلخوجه هستم در خدمت شما عزیزان و ساعت با وقت پراگ رسو 7 است و امیدوارم که در چند دقیقه دیگر خبرهایی که در دست داریم آن را بشنوید و ما را همراهی خواهید کرد. امروز در پراگ هوا ابری است و در دوام روز گرمی همگی 11 درجه را تشکیل خواهد کرد. در مسکو نیز هوا ابری بوده 2 برابر گرمتر از پراگ یعنی 24 درجه است. در دوشنبه امروز هوا صاف و بی‌غبار است و حرارت تا 31 درجه گرم می شود، یعنی هوای تابستانی. خب متاسفانه صحبت خود را با خبری نه چندان خوب آغاز میکنیم. از روسیه یک هواپیمای شرکت ایرافلوت هنگام نشست اضطراری در فرودگاه شریمتیو مسکو آتش گرفت و باعث به هلاکت 41 مسافر شد. حادثه روز 5 مای رخ داد. خبرگزاری تاس نوشت که در داخل هواپیما 73 مسافر و 5 عضو اکیپاژ بودند. کمیته تفتیشاتی روسیه شب یکشنبه در بیانیه رسمی گفت از 78 نفر 37 کس زنده مانده است. فعلا 5 تن دیگر به بیمارستان انتقال یافته است و وضعیت 2 نفر آنها جدی ارزیابی می شود. هواپیمای سوپرجتی استیصال روسیه در خطسیر مسکو مورمانسک پرواز داشت. بعد چند دقیقه پرواز سرنشینان نشست اضطراری طلب کردند. خدمات فلایت رادار گزارش داد که این هواپیما 45 دقیقه در هوا بوده پیش از نشست اضطراری 2 دفعه در اطراف مسکو چرخ زده است. شرکت ایرافلوت گفت هنگام نشست اضطراری محرک هواپیما آتش گرفته است. همین منبع افزود هواپیما با مشکل فنی یا تکنیکی به فرودگاه شریمتیو برگشته بود. تحقیق حادثه آغاز شده است. مسئولین اداره حالتهای فوق‌العاده روسیه میگویند هویت پوره قربانیان حادثه را دقیق کرده ایستادند. ولادیمیر پوتین به اعضای عائله قربانی ها تعزیه بیان نموده تحقیق همه‌جانبه فاجعه را طلب کرده است و بینندگان عزیز در صورت به دست آمدن اطلاع بیشتر از این حادثه ما در دوام روز برای شما خبر خواهیم داد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام تبریکی به مناسبت فرارسی عید رمضان بالا رفتن قیمت ها در استان این عید را تنقید کرده است. او گفته است آنهایی که قیمت محصولات آذوقه را بی اساس بلند می‌بردارند باعث آزرده خاطری هموطنان مسلمان خویش می‌گردند و خود و اهل خانواده‌شان را از ثواب این ماه محروم می‌سازند. در تاجیکستان در استان عید رمضان و با افزودن طلبات به مواد خوراک عمدتاً قیمت مال و محصولات بالا می رود و امسال هم استثنا نبود. اما عین زمان مقامات رسمی را تنقید می کنند که با اصولهای فرمانفرمایی نه با نظر داشته قانون بازار می خواهند قیمت ها را پایین بیارند، اما برعکس با گرانتر شدن آن مساعدت می کنند. و بینندگان عزیز ما تصمیم داریم که در برنامه خبری در این موضوع یعنی در باره بالا رفتن نرخ آذوقه‌واری در استان عید رمضان ماه رمضان برای شما گزارش پیشنهاد کنیم و بیشتر شما هم در باره نرخ و نوا از ما سوال میکنید در هنگام پخش مستقیم و فکر میکنم دیدن این موضوع برای شما یا که این گزارش برای شما جالب خواهد بود. فراموش نکنید ساعت 1 با وقت پراگ برنامه خبری را میتوانید تماشا کنید. مقامات لاتویا میگویند 19 شهروند تاجیکستان را از غلامی آزاد کردند. 3 نفر آنها به وطن برگشتند. 16 تن در پناهگاه دولتی به سر میبرند. بنابر خبری شبکه تلویزیونی لاتویا این شهروندان تاجیکستان به بخش بازرسی دولتی کار مراجعت کردند که زیاده از 4 ماه در یک شرکت بیناکاری لاتویا در شرایط سنگین کار کرده تنها قسم خیلی خردی مزد خویش را گرفتند، گرسنگی میکشند و در شرایط غیر انسانی زندگی میکنند. نماینده بخش بازرسی دولتی کار بایبا پوشوکال نمیگوید برای تحقیق وضع این مهاجران نهادهای دیگری لاتویا از جمله وزارت کارهای داخلی جلب کرده شدند. پژوهشگران به نتیجه رسیدند که این شهروندان تاجیکستان به غلامی افتادند. شناسنامه‌های آنها از طرف کردینده مصادره گشته آنها نمیتوانستند از کار دست بکشند و به وطن برگردند. آنها را در کشور بیگانه گرسنه و در حالت ناعلاجی گذاشتند، گفت یک مسئول بخش مبارزه با قاچاق
инсонии Латвия. Вай ҳафзуд ин нахустин ҳолати ба ғуломӣ афтудани одамон дар ҳудуди Латвия мебошад. Дар ҳуҷрае 3 нафар зиндагӣ мекарданд, 8 дона картошка ва 2 пиёз буд. Яхдони онҳо тамоман холӣ буд ва курдиҳанда барояшон пуле намедод ки одамон гурусна намонанд. Бархе аз онҳо бо бемориҳое гирифтор шуданд ки аз гуруснагӣ сар мезананд. Ҳамин нишонаҳои ба ғуломӣ афтудани одамон аст ва ин нишонаҳо дар онҳо вуҷуд дошт, гуфтааст раиси созмони ғайридавлатии паноҳгоҳ ва ҳимоя, ки ҳоло ба ин шаҳрвандони Тоҷикистон ба кӯмакӣ молӣ мекунад ва барояшон сарпаноҳ додааст. Шабакаи телевизионии ЛНТ Латвия ба нақл аз намояндаи вазорати корҳои дохилии ин кишвар гуфтааст, ҳоло талош мешавад вазъи ҳамаи муҳоҷирон санҷида ва ҳолатҳои дигари бадрафторӣ бо онҳо кашф карда шавад. Гуфта мешавад бештар аз Украина ва Тоҷикистон ба ин кишвар муҳоҷирони корӣ сафар мекарданд. дар 3 моҳи аввали имсол 11 нафара шиканҷа шудани худ ҳангоми боздошт шикоят карданд. Масъулони эътилофи зидди шиканҷа дар Тоҷикистон мегӯянд, дар байни онҳо 1 зан ва 1 ноболиғ низ ҳаст. ба қавли шикояткунандагон, таҳдиди робитаи ҷинсӣ бо ҳамсарию модар, истифода аз нерӯи барқ, фишори равонӣ ва таҳдиди таҷовуз бо калтаки резинӣ аз ҷумлаи шиканҷаҳое будааст, ки барои ба даст овардани эътирофи муттаҳамон истифода мешавад. эътилофи зидди шиканҷа мегӯяд 10 шикоят вобаста ба бархурди маъмурони милиса ва 1 шикоят аз кори намояндаи додситонӣ аст. мақомоти вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рад намекунад, ки баъзе аз кормандони онҳо даст ба шиканҷа мезананд, вале мегӯянд ҳар шикоят бояд дар алоҳидагӣ тафтиш шавад. Умарҷони Умалӣ, сухангӯи вазорати корҳои дохилӣ, рӯзи 4 май гуфт, мутаассифона дар сафи мақомот афроди тасодуфӣ ҳастанд ва маҳз онҳо аз шиканҷа кор мегиранд. таи чанд моҳи охир шикоятҳо аз шиканҷа дар расона ва шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд шудааст, вале аксари парвандаҳои шиканҷа дар поёни кор бо айбномаҳои сабуктари хунукназарӣ ё зиёдаравӣ аз салоҳият поён меёбанд. бархе аз коршиносону ҳуқуқдонҳо муҷозот нашудани афродиро, ки дар шиканҷа даст доранд, аз сабабҳои асосии афзоиши ҳолатҳои шиканҷа арзёбӣ мекунанд. Достонии кулли Тоҷикистон тобистони соли гузашта гуфта буд, ки 2 корманди милиса ва 1 корманди мақомоти амният бо гуноҳи шиканҷа ба 12 ва 13 соли зиндон маҳкум шуданд, вале ба гуфтаи созмонҳои ғайридавлатӣ шумори аризаҳои шиканҷашудагон ба маротиб бештар аст. масъулони эътилофи зидди шиканҷа, ки созмонҳои ҳомии ҳуқуқро муттаҳид мекунанд, мегӯянд соли 2018 ба созмони онҳо 44 нафар аз шиканҷа шикоят карданд, ки 7 нафарашон зан аст. дар пайи интиқод аз шиканҷа, комитаи зидди шиканҷаи созмони милали муттаҳид соли гузашта ба Тоҷикистон чанд тавсия дод, то вазъро ислоҳ кунад. мумкин аст дар Тоҷикистон ба беш аз 500 масҷид иҷозаи дубораи фаъолият дода шавад. қаблан бо баҳонаи надоштани санади расмӣ ба дари ин масҷидҳо қулф зада буданд ё ба чойхонаву коргоҳи дузандагӣ табдил доданд. дар Кумитаи дини Тоҷикистон рӯзи 4 май тасдиқ карданд, ки ҳоло як гурӯҳи вижа масъаларо таҳқиқ дорад, вале ҷузъиёти бештар надоданд. дар ҳамин ҳол як манбаи огоҳ аз ҷараёни қазия гуфт, таҳияи рӯйхати масҷидҳое, ки бояд иҷозаи дубораи фаъолият ба даст оранд, аз соли гузашта идома дорад. ба қавли ҳамсӯҳбати мо, ки нахостномаш бурда шавад, ҳукумат низ дар ин бора ризоят додааст. муроҷиат зиёд шуд, ки дар як диҳаи калон масҷид нест ва барои мисол 4 пирамард 10 километр роҳро тай карда ба диҳаи ҳамсоя ба намози ҷумъа мераванд. мақомот ба хулоса расиданд, ки дар чунин диҳаҳо бояд масҷидҳо фаъол карда шаванд, афзуд ӯ. аммо кай ва чӣ гуна ин иқдом татбиқ хоҳад шуд маълум нест. мақомот низ тасмими худро пуррашаҳр надоданд. соли гузашта ба тақрибан 100 масҷид дар шаҳри Ваҳдат иҷозаи дубораи фаъолият дода шуда буд. бо таваҷҷӯҳ ба ин, баъзеҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба эҳтимоли бозкушоии дари тақрибан 600 масҷид ибрози умед карданд. дар гузашта мақомоти Кумитаи дин дар гузоришҳои худ мегуфтанд, ки дар кишвар 4000 масҷиди ҷоме ва 5 вақта амал мекунад. моҳи апрели имсол дар мусоҳибаи худ бо Садои мардум нашрияи парлумонӣ Фарохулло Олимзода, муовини раиси Кумитаи дин гуфт, айни замон дар ҷумҳурӣ зиёда аз 3800 масҷиди ҷоме ва 5 вақта, 3 ҷамоатхона ва 67 ташкилоти динии ғайриисломӣ амал мекунанд.
наздикони ҷунайдулло худоёров, як фаъоли шабакаҳои иҷтимоӣ ва маҳбуси зиндони рақами 4 воқеъ дар душанбе барои як занги телефонӣ ба хонаводааш барои 2 моҳ ба иқомат дар утоқи танбеҳ маҳкум шудааст, гуфтанд онҳо. Аммо чӣ гуна телефони ҳамроҳ вориди маҳбас ва чӣ гуна дастраси маҳбус шудааст, масъулони зиндон аз шарҳи он худдорӣ мекунанд. маҳбусони собиқи зиндони рақами 4 мегӯянд, худи посбонҳо телефонро дар ивази маблағ дастраси маҳбус мегардонанд. наздикони ҷунайдулло мегӯянд, аз рӯзи ба утоқи танбеҳ бурданаш ӯро надиданд ва иҷозаи мулоқот ва бурдани ғизоро надоранд. Мавҷигул Ғарибова, модари Ҷунайдулло Худоёров, рӯзи 3 май аз ноҳияи Рашт ба радиозодӣ гуфт: мо фаҳмидем, ки аз дарун ба ҳамсараш занг задааст ва аз ҳоли 4 фарзандаш бохабар шудааст. Барои ҳамин як занги телефон 2 моҳ маҳкам карданд. Бурдани ғизо иҷозат нест, мулоқот тамоман мумкин набудааст. Барои чӣ азобаш медиҳанд, мепурсад ин модар. Ҷунайдулло Худоёровро 1 сол қабл барои нашри мақолаву шарҳҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо ҷурми ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ салафия ба муҳлати 5 сол аз озодӣ маҳрум карданд. наздикони Худоёров ва худаш мегӯянд, ки парвандааш сохта буд ва ӯро ба танқидҳо ва эрод гирифтанаш ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашиданд ва аз афроде ҳам истифода бурданд, ки ба ӯ хусумат дорад. ва як ширкати фароҳамкунандаи интернет дар Тоҷикистон дастнорас будани хадамоти Google ва баъзе аз шабакаҳои иҷтимоиро дар кишвар расман тасдиқ кард ва аз муштариёни худ узр хост. ширкати Интерком охири ҳафтаи гузашта дар изҳороте навишт, ки дар ҳоли ҳозир ҷустуҷӯгари Google ва баъзе аз мессенҷерҳо масдуд аст. аммо ширкат гуфтааст, сабаби дастнорас будани хадамоти Google ва паёмрасонҳо аз онҳо вобаста нест. солҳои охир масдуд шудани сомонаҳои хабарӣ дар Тоҷикистон маъмул буд, аммо та як ҳафтаи охир бозори замимаҳои интернетии Play Market ва App Store ва хадамоти Google низ дар Тоҷикистон баста шуданд. ҳарчанд чунин рафтори мақомот боис ба нигаронӣ шуда, солҳои зиёдеро ба вуҷуд овардааст. онҳо расман далели кори худро шарҳ надоданд. баъзеҳо тахмин мезананд, ки шояд Тоҷикистон ба пайравӣ аз Русия хадамоти Google-ро бастааст. бархе дигар мегӯянд, шояд душанбе аз ин ширкат андӯ ситонида нест. вале муовини раиси хадамоти алоқаи Тоҷикистон Илҳом Атоев охири ҳафтаи гузашта ба радиозодӣ гуфт, шояд мушкили техникӣ аз берун аст, ҷавобе ки бисёриҳо ба он бо шубҳа менигаранд. ва бинандагони азиз, бо ҳамин расидем ба поёни суҳбат ва ба эълони қурби асъори хориҷӣ, ки барои имрӯз аз сӯи Бонки Миллӣ таъин шудааст. $1 9 сомониву 43 дирҳам, €1 10 сомониву 53 дирҳам ва 1000 рубли русӣ баробар аст ба 144 сомониву 30 дирҳам. бо сипос аз якояки шумо, ки дар беш аз 10 дақиқа моро ҳамроҳӣ кардед. Шалои Гулхоҷа будам дар хизмати шумо ва фаромӯш накунед, ки соати 10 бо вақти прага шуморо мунтазир мешавам бо тақдими сархати рӯз ва ба ҳамаи онҳое, ки то ин лаҳза ба мо аксу навор ва хабар фиристоданд сипос мегӯем ва аз шумо умед дорем, ки ҳамкориятон боз ҳам бештар мешавад. рӯзи хуб дошта бошед. бори дигар оғози рӯзаро барои шумо таҳният мегӯем.